Ebyona bigambira nyuma abazi amukuru go kushabira begigana 93 abecyamushanjo abari kushomera St Kagwa Day and Boarding Primary School mu Rubishenyi. Faaza Diido agambira mukuru w'ebyo wegese abwayishaka Bushenyi municipality ngo ashitame no bukiko bw'amashomero n'abakuru b'amashomero barekeraho muzogu. Bareke kutezya entaro abo batezya abo batokoteraje rushoke ibena bahiranara twirinde ubuyanja ugambere akora kiri ubundi kugira ngo ubuyanja twirinde kugira ngo noza kutungo ba maxi utasendekiye. Nabwanyuma abeja bakozereje myaka 3 hingwire abashomesa n'abanyabukiko bahire birabo ebirumwe mbuzi emifariso burangiti hamwe na sente. Mukuru w'ishomero ya St Kagwa Day and Boarding Primary School Celestino Twinomugisha hamiza abazire ngo abegene bija gukora jenka burijo ijaba turushuwa abo ko baturana bahike nyuma na hato baza kushika kandi abazire bija babahika abazire babo babahereza support babahirira fees abegesa babashomesa kandi abanyedini babashabira. Umuganda makuru nkagwa abashomera ishomero ya Kibona Senior Secondary School kushango muri Cyabujimbi mu district ya Bushenyi izo bari nyuma abazyo bahire obuhwezi bwa computer ahishomero ryabo nko muringo gumwe go kutungura bya science na technology ahishomero libire ritinaho kushomeseza beji. Mukuru w'ishomereri Albert Musinguzi nagira ngo babere bakoesa laptop ya office yatonwe kusima ba OBs na OGs ngo habwo kuba onho barindira hwe za government bwa nyuma yo kutwara ishomero. Urangishomero rikatwarwa government so far already tutegerize final phase abo kuba bakaheza forwarding amazina gamashomero agatwirwa na kibonerumu Ministry ya Public Service abwa coding ani kuteka ngo turache kushohora. I'm here to thank the OBs and OGs of our school together with the Light Africa Foundation who have provided us with a lot of computers and promising us to give us more and more computers. Really thank the OBs and OGs who are together with that company in providing our school with these computers. Itwe nka all the students ekikuretera twagarike nyuma ntubireba omuganda amashomero kugira ngo uko kugaruke nyuma aba brothers bawe ninga ba sisters bawe amashomero kuba bagarumu nako ko kubaretera ebintu nkebi bayega mwakwatanisa hamwe ihanga riona no murutunguro mmisho gasha kwa mai kwa twachire.